Srpska futsal reprezentacija je među 8 najboljih selekcija u Evropi. Tako visoku poziciju u hijerarhiji kontinentalnog futsala izabranici selektora Gorana Ivančića postigli su rezultatima u 2 kvalifikaciona kruga za svetsko prvenstvo u Litvaniji. 5 pobjeda i 1 poraz njihov je učinak, na osnovu koga su stekli potreban i dovoljan uslov za dvomečnu baražu sa selekcijom Finske 9. i 12. aprila. Najpre su u prvom krugu kvalifikacije u Francuskoj maksimalnim učinkom u susretima sa Švajcarskom 7-0, Belgijom 2-1 i domaćinom Francuskom 5-4 zauzeli prvo mesto u grupi i najavili spektakl u Niškom Čairu, domaćinu drugog kvalifikacionog kruga, koji su započeli rezultatskim trijumfom protiv Ukrajine 5-2, nastavili novom pobjedom protiv Francuske 4-2, da bi kvalifikacioni ciklus zatvorili neuspehom sa Španijom, koja je pobjedom 5-1 obezbedila direktan plasman za svetsko prvenstvo. Da nam je neko ponudio ovo pre početka turnira, oberučke bismo prihvatili da budemo u baražu i u baražu realno u drugu grupu gde su igrali Portugalija, Italija, Belorusija i Finska. Finska je drugoplasirana, što je opet negdje lakše nego da smo se susreli sa Portugalijom. Znači, ako gledamo tako, zaista je sve prošlo kako treba. Međutim, kada imate utakmicu koju imate kao meč loptu, da probate da odete direktno na plasman na svetsko prvenstvo, kada izgubite, ne možemo biti zadovoljni. Sutra će to biti sve verovatno malo drugačije, ali za sada mislim da je ovo još uvijek predaleko za nas. Upravo se pobednik grupe B, Španija, u kojoj su srpski futsaleri zauzeli drugo mesto, pozicionirala na kraju kvalifikacija kao jedina selekcija koja je imala maksimalan učinak u evropskoj zoni, iz koje osim domaćina Litvanije na svetskom prvenstvu ima mesta za još 6 selekcija. Uz pobednika grupa Portugaliju, Španiju, Rusiju i Kazahstan preostala 2 mesta popunit će pobednici baražnih susreta Srbija, Finska i Hrvatska, Češka. U paklenoj atmosferi prepune dvorane u Niškom Čairu tražili smo barem naznaku da je i protiv Španije jezičak mogao da pretegne na stranu hrabrih Ivančićevih izabranika. Prve 2 utakmice smo zaista dali maksimum. Protiv Francuske je prvih 10 minuta bio problem, međutim posle su momci dali sve od sebe. Na ovoj utakmici nismo imali. To je jednostavno bio moment 2-1, pritisak. Mislio sam da ćemo uspeti, iskreno sam se nadao, međutim nismo imali raspoložene igrače kao u ove prve 2 utakmice koji mogu da naprave višak 1-1 na ovakvoj utakmici i nedostaje nam je Rakić. Sve ostalo prosto doći će vremena. Istina, dosta će vremena proteći dok se u Srbiji ne steknu uslovi za skok na nivo vrednosti na kome su vodeće selekcije sveta. Da jesmo na dobrom putu, o tome svedoči niz takmičarskih i prijateljskih utakmica u kojima su srpski igrači sa članovima stručnog štaba definisali prioritete i osnov verovanju da je tako nešto u perspektivi moguće. Baš kao i u vreme smene generacija i neophodnog podmlađivanja reprezentacije posle Evropskog prvenstva u Beogradu. Niko Ivančiću ne bi zamerio da je sastav tada ostao nepromenjen sa prosekom od 30 ili više godina starosti u ekipi. Naprotiv, mnogi su mu tada sadržaj otkaza sastavljali sa nepoverenjem u osnovi, nepoverenjem u mogućnost bilo kakve promjene kako u sastavu reprezentacije, tako i u sistemu rada u fazama pripreme, kalendara i uigravanja linija u timu. Uvijek je teško napraviti presek, ako mogu tako da kažem, da podmladimo reprezentaciju. Nikada nije pravi moment. Kome god da kažete, ako ne pozovete najstarije, to je alibi varijanta. Ja pozovem najstarije, oni dođu, mi ako izgubimo, ja sam pozvao najbolje što imamo i to je to. Međutim, ovo je mlada ekipa. Ja prosto nisam želeo da ostanem u toj priči, moramo da podmladimo ekipu, moramo da igramo brzo. Vidite kako svi igraju brzo, koliko je tu puno trčanja i mi sa starijim igračima ne možemo ovo da igramo, sa starijim navikama. Ovo je bio neki rizik koji sam ja prihvatio, prosto smatram da je to pravi put i jedini put ako hoćemo da u narednih godinama imamo ozbiljnu ekipu. Ono što je sada bitno, ova ekipa može da ostane sigurno 4 godine na okupu, a možda uz izmenu 2-3 igrača mogu da ostanu 7-8 godina. Znači, to je ekipa koja može da igra 4 ciklusa. Znate kako će izgledati ova ekipa za 4 godine. Da li je to bio rizik? Jeste. Ali prosto ili radimo ili ne radimo. Ja nisam od onih koji ide na zicar. Treba da odigramo, da probamo. Na ovakvim utakmicama se raste. Ova utakmica boli, naravno poraz od Španije je realan, zaslužen, naravno da boli, ali na ovakvim utakmicama igrači rastu i posle ovakvih utakmica igrači skupljaju neko neophodno iskustvo za celu priču. U protekle 2 godine igrali smo s najboljim ekipama, sa Brazilom, sa Azerbejdžanom, sa Rusijom, sa Španijom, sa Iranom, to su sve top ekipe i upravo iz tog razloga su ovi igrači dali ovakav doprinos u igri, ako mogu tako da kažem, prve 2 utakmice. Španiju još uvijek imamo, ne mogu da kažem kompleks, ali definitivno se plašimo. I to se vidi po nekim osnovnim tehničkim elementima, gdje se mi promašujemo u odigravanju za 2 metra, iako nije pritisak, ne doziramo pas i sve to. To su neki osnovni elementi koji u prve 2 utakmice nisu bili problematični, iako su i Ukrajinci i Francuzi igrali agresivno odbranu. Međutim, Španci sa druge strane, to je uvek pritisak, prosto to je kao Španija. Žao mi je, mi još uvijek nismo baš za ovako ove najveće utakmice.
Sa rezultatima koji obećavaju iza sebe i izazovima baražnog dvomeča sa Fincima ispred ekipe koju uspešno vodi, Ivančić je sa saradnicima dan po završetku meča sa Špancima sastavio plan priprema. Ulog je takav da prepuštanja slučaju nema. Kao što ga ni do danas nije bilo, biti među 6 ekipa iz Evrope koje će se naći na svetskom prvenstvu u Litvaniji jeste izazov vredan odricanja svakojake vrste. Isto sigurno razmišlja i selektor Finske, hrvatski stručnjak Mićo Martić, donedavno trener zagrebačkog Dinamo futsal tima. Miću izuzetno dobro poznajemo, smo veliki prijatelji, sarađujemo već godinama i Mić je napravio veliku stvar sa Finskom. To je ekipa koja je bila uvek u predkvalifikacijama i sve to sad je ušlo među 8 u Evropi. S njim radi Dušan Matić, isto naš drugar, on radi sa golmanima, tako da su napravili veliki posao sa Finskom. Potpuno domaća ekipa, ako može tako da se kaže, izuzetno borbena, Kao i naša uostalom. Prava vojska, neće biti nimalo jednostavno. Odigli su nerešeno sa Portugalijom, nerešeno sa Italijom i to je Portugalija dala u posljednjim sekundama gol, tako da nimalo naivna ova ekipa. Ja znam kako to zvuči sad kad kažete nekom Finska, to je sad sve kao lagano, daleko je od toga, moramo se ozbiljno pripremiti za tu utakmicu i neće biti nimalo jednostavno, pogotovo što prvu utakmicu igramo kod kuće, revanš u gostima. U prepoznavanju rezultata Finaca kao najprijatnijeg iznenađenja evropskih kvalifikacija, logičan nastavak mogao i da bude zaključak da je predstojeći dvomeč s njima pitanje formalnosti. Da neće biti baš lako, naš selektor nije ocenio samo reda radi. Mićo Martić je stručnjak poštovanje vredan. Njihov nerešen rezultat sa Portugalcima 2:2 i vredan i upozoravajući.